Keluarga berencana bersahabatnya untuk hari depan dan jaya. Putra putri yang sehat berkasih Tuhan dan menjadi harapan. Ina, tinangi anak nahu ada kawaga. Beh kulap kayu ini nalone. Yo anak mone o. Mau sana mone. Yo anak pone. Beku ina anak dau cowi kan dakeku. Anan sih. Yo miti anak pone. Yo anak pone. Deb. Ina loneo. Ina lone. Mabaun. Tiba-tiba tamanam cowi ngero. Dede tabungan deu ke? Dan cowi kan dakek ni. Deu je kupepea. Konepu. Mango budi sarova agna we. Dula di tolo. Ake wort uru aw li ana. Iyo anak pone. Iyo. Aja nanang ya lapor. Akan lalu uru kania. Anan menangi akan wawe. Lima nae bune ama manai. Andi medese de. Lima pa foli dai tana. Kichum o hambu pamores kichum go mine mapala lalo ana. Wa ujar tamu ko laga. Jekici ra wa. Ngan. Yo, angasan. Ya, itu talon ni dero. Au, sakati salaho, ngori sakati anamone, sakati jaku ina nani. Au ja ipi kai. Iyo kamana? De edana oha samole edana rui iplone. Tirchau nga oha ando. Ndakke kandai ina lone. Selab lone. Ta cara kan doge. Kau kunono susu boto au. Boto susu me susu capi landa doge me. Marpiti. Soal piti de. Weham bakal alega. Tunjukkan bro, 5 buras nih. Roti kecepeke. Wah. Sabura araung pae ru esena. Sabura. Pega ada orang umi ke. Kerja bagi mana? Tunjukkan Pak. Iyo. Stop eh. Tolura tu kayak ina lah. Robe, lebih kayak tolu juta, le tolura tu. Pasti salah dong gini. Reke piti pitis ke. Pasti tolu juta ke, eta go iyo lah. Kumbiya tempe yo. Tilombo tilok ngiri ke. Debati terima kasih jajak tangan. Iyo lah. Cepat kuy ya. Mai. Lembo ada yo kebalu. Ana ba itu nih? Ini ngaruh tadi umai. Yo. Lembo ada motok ngampu cobi lalu. Assalamualaikum. Yo, waalaikumsalam. Salam. Mani. Isi anak oke. Bila pelalor ko na ho dana. Ay isi ganteng. Oke. Kuno kami iu na ada betul. Kurang. Kede po untung na yung makakailangan kay susu asin na yung akalarobe. Ando bune amal one. Di batu mana dua kah? Makani susumbe. Kon peke mang una aman ka? De iyo. Pernah ya nanan. Di mambatu pa bune aman na en. Iya. Iyo. Jelar dia. Kau nari ingat, anan sao. Kau ka patung ngai mamang. Kanitas nari-nari la sekolah ana bengke. Ancao. Jap tangan. Ay. Ngai mamang deh. Anak batu tabe ama anak amalone ka. Oleh, buka la sekolah. Jangan spore. Biasa na yung anay. Ako kena empat tuh. Dokter, ara tentara. Tentara. Inat po dano. Bukan. Ito di horma ulo ko na ho dana. Hormat. Lembo ada na. Tiap di belanja nih Bang. Sekolah ke tantu ah. Mayroon na ritsura. Galing ang ginawa. Jangan sadar. Lembo ada na nario. No.
Nak era na ini. Oh ni. Napo tantu di sekolah anak dek. Ina. Oh si ese. Oh ese kedengan alo. Ese garubi anak adik. Iya, padahal sama Pak Umi. Pahajam na ho de. Loone ke nakuha ko ne lengat paham na. Aku ada kembali. Kombi. Umur sama. Sama po mo si. Sama, kelas sama. Sama pala. Malpea. Tiyo, lad. Limbat ibo. Yo, talang pa naman. Kamu di laut nama laut dah oma. Baca ko nampak. Kemudi kau di kemudi. Baik anak-anak, kita hari ini belajar tentang matematika ya. 10 tambah 10. Siapa yang tahu? Siapa lagi yang bisa? Ya, Maria coba masuk depan, ayo. Pak, malah yang ngopi. One? Oh, tajuk jam tenang. Oh. Di pantasan kalau biar semangat akan Pak Ure dengan tahu semangat gomnya ya. Coba bantu aja Pak nih. Hapus papan. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat, dan menjadi harapan bangsa. Ini tulang kepancalannya nih. Oke, kayak hapus dengan dia na. Dan lagi nih anak. Ini tulang kepancalannya. Teh, kebaca kebun ni balik nang kami anai. Nai. Itulah nanti. Apa deh tulah di tolo na war-wara balik. Awun sabu sementara dia na ada mori rumah kami ke. Ana lembat espora na. Apa ya? Ini posku ya. Awun mana? Arha ko kebunnya naik ke au. Ngayon porong kami. La robe ana la alegro. Dira lampas sama makasi dio diro sawa wali. Kepala pia. No me tangi wala mana nai. Me la to lama, lo to no me ta. Pasti jebo toluang kae. Tapi coba make toluang kae. Ini jebo ni moy. Mudah-mudahan ni. Angkat. Ya. Toluang kaki pas. Kita apa lagi? Kat ale. Bau, ale. Bau Batirang wartay anam ro. Di bau tu ngwan tu mangana bau na. Anam ke. Ala robe aw anam la robe ya. Rakabansa na nawa ananawa ba sekolah nga. Kabansa na aw ngwa. Rakabansa na poro. Peke. Kijiburu ngaina. Kecing sao ba nang gomi kani. Ede batu anak hua. Kita mana nak nak dia sekinting ka. Bau basusu nasu ba inana. Batu lima nang ngomim peke de baliye. Oh ede kata susu boto anam re. Top aktif anak hua. Muna nang gomi de. Aku nganggo sos ya. Barang ka mau soe nganggo daga. Botok sa awal balik. Botok sarsabam no. Botok sarsabam no. Ay na mo kita no. Mate to. Awan ngartay anan yo. Anak kau ngai reli kurang ajar nete. Yo. Ku botok. Ana rabi. Ana rabi ini kena mana? Ina. Kurang ajar we. Tuh. Tua mana nih? Pawal nganggo nek dong ge. Tuh. Male. Tuh. Nah apa? Mai sabar. Mai tilom kene de. Kurang ajar mereka. Ni tinggal ni. Pahit ay pedasara war hinap abam ko ni. Tilo amo bae mo si dakya mo ne. Sabar ja ni. Itu tahu. Ale, kan mo apa guru mo?
ngana nih. Bawas masalah mename. Nih, paita sara berhina potom nang ko. Tio kali kekerasan dake dong saya. Dake malole. Waras masalah nutun taho. Nah, haus masalah menamu mai nganggo ge. Dak kesi, larobe ana la alegre abas sekolah. Yo. Nangau ko peke, nangau ko kijiburu anake. Ah. Nangau ko aun sawe. Poro dong ke. Oh, ndete. Malah tios done ge awas sekolah karena ngapa kemana-mana lagi. Nah, dake saran dai tu amnone. Iya, Pak Guru. Kelas terima baik kenayaan kesinggung ge. Bati-bati Pak Guru ya. Lala presa blaune ge pokoi babara bahap susu putih deui kina. Ndete. Persiap tabe. Aka Polindes, lapo di puskesmas. Onde tegro. Ndete coba persa. Lao kana nice. Iya, terima kasih Pak Guru. Buat deh, ada ke, bau benar cincin tadi. Iya. Tilam hanu jejak tangan lah, punya leh. Iya, nah aku kira. Kira deh, nah, morin daim sama juga rasa. Iya, kau nah aku pilih aku. Main Cepetang tangan apa? lah itu. Cepetang, aku tak ngaku ya. Aina aku punya ade ya dia. Iya, de lao kita apa nang? Iya. Ana sambu-sambu dia ana hure lao ta. Iya. Aina nganggo bali. Oh lo kana tahu lo kawara ja tahu lenga doham pak kebancang ko mebo sekolah. Deswati petere lati wa buringa. Iya ra. Doa bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtum. Cara tuan re, tuan buka puasa di tuan re. Dama am ngoatay lik ngomi na maranggana ngomi. Unek sar doa? Unek baca bismillah doa ma. Oh iyo. Diba jo? Benang ngomi. Abang, mana? Woi, bagi ma, ana. Ana, Ama coba ma. Isina lu tare. Sabar di kenal. Iyo. Allahu akbar. Dewa orang mah bukan songko kana. Temenera maling kundangan aro. Kone perlu tahu orang mah balot tu tanahu. Tahu. Terlatih. Nakecek na matarima arwan baja petanga labo Pak Guru Awirdin mboi petanam hati na ngger elim dale watin cahade nawak na oke pendilo aku kidi ketini Nah, habis itu kalau ke mate memang. Na lu ke melampar laut ke me ke nadal lagi. lenen de dei na lo ne tu tarima ba ate na oke ngger eli la alek labo anak-anak ga rope nam katiraw na kantor desa nam lapor kantor desa yo Aunca untuk ibu-ibu deh ya di desa. Madake ne may so di tentang anakku masalah stunting re. Jadi anak madake senai-nai re bawa anak lemas, maku. Jadi aku tahu ake ibu. Oh, jadi stunting ibu kondisi di mana anak mengalami gangguan pertumbuhan sehingga tubuhnya lebih pendek dibandingkan dengan usianya. Nah, termasuk berat badan anak naik juga wati naik dan berat badan anak setiap naik timbangan kepuasan itu tiwara perubahan. Tetap mentoknya senede-nede aja. Kemudian anak naik juga sering paahengge. Seperti ede salah satu daripada stunting ibu-ibu. Oh iya tak ibu. Terus penyebab daripada stunting, yang pertama, kurangnya asupan gizi selama hamil. Kemudian kedua, kebutuhan gizi anak tidak tercukupi. Misalnya, ndai watim beita ASI eksklusif terhadap anak minimal 0 sampai 6 bulan. Lagi laut kantor desa nih. Ini lo lapor abi amal ali. Oke, pala. Stanti hina pa anak nahuge. Suku stanti ang kanile. Iya, tanah mulai. Orang tadi. Orang kau kinal onege, piao.
hina po dan ana mone penyakit au sing kahibitan akan stupi ng kahibitan di sana. Tahu ste tinte au nagaupo dari hina ana naho. Kunci kay la ale kra. Cara ambil susu. Para ayo na dua. Nam coba tio. Be kalau ne kan deh. Dengan maru na baka. Nula na paspor. Be si ana na holo one kini mapatu. Tentara polisi. Bener cita-cita. Sementara visi ini watin cinca hala boleh ngadoho. Ko rawi na doon ni. Inano ne? Oh, inano ne? Yay! Ake mata mune lalo tinggal ke. Gawara fik ka nanu si rawi ke. Te panam de. Oh, minsan, oh, terpaham anak deh. Dah, punya lawan main dah. Leh, oh, terpaham anak. Kau ni, kau paham ke war kicung kau ini? Hah? Ada? Paano si Amalone? Ito pengango ke. Aku sih mendak di, mai iba mana hu. Kau ni? Dila ko ne kumay ke pengango ita doho ke. Malunge to si mata doho ese eder. Dekio pakai deh. Oke. Tepana ke deh. Oh, ngata karamba mencari cua mango deh. O sengkere or bara sengkere ni. Kalau pakai banca aja pun lerobe ana alege. Peke poro. Memang ngai guru nabi de ibu na malas tanah or usi siage. De ana do makalai layo sekolah desen menasi. Siake tengah desen pinggir. Oh, karena masalah des. Enak. Tinggal mana naik? Tinggal mana naik. Kami tidak di sekolah tinggal tanah. Kita buka rumah tangga. Anak kan dede tahu nama Amalone kasih ade tere. Yo naik. Sawati ku mada jelaskan mengenai masalah anak tak Amalone. Madam Sonio ita. Iya. Anake rapaha itu iba unta. Ai pura umur 2 bulan ba unde. Arapa kay Oha kicu ora ngirung-ngirung de pinggah. Termasuk oha mamar ede tah anak Amalone. Oha mamar umpaco wi pinane. Susu ke susu aung bay mai to ina. Susu boto reveli do maire. Tambay susu boto. Iyo. Tambay susu ina na. Katoho pinande. Katoho kagaga ke bingkaro anu nakatinen be anu. Tak Amalone ya, mata menjelaskan masalah kondisi anak take. Iya. Kemungkinan anak itu tak Amalone stunting. Ede itu kondisi anaknya mau poro Amalone. Au kan stunting au. Stunting dia istilah anaknya poro ta. Poron anaknya berarti sesuai umur na Amalone. Iya. Ede wara kait anak bunda kan den gahi madat re. Wara ke madam soli susu auran bay anak tar pahake aun ede. Onde degro. Iya. Ede dengawa kan dese-dese ra tumbuh kan betul ya. Iyo ni Amalone de tahu wara ke jelaskan mamada dohore di nguarte ka ita dohore. Anak dari ngap ita doho umumkan ke sigi setiap ka 1 kali sebulan Amalone. Kau mai posyandu we selama nai loko minimal di la posyandu we kalau periksa selama nai loko Amalone ini kali. Nai. Kalau periksa jana we ita Amalone. Wah, tina ketawa perlu fikir kenanu nak kenggir kan mana kan? De tahu tuh di kencara we sara Amalone ita raure mati pior ketahu mu we sih. Terus kedua kan Amalone tilo dimbei susu botol anak ta. Harus mbei susu ina na. Anak juga ke harus ditunjangi dengan nutrisi yang bagus Amalone. Ngahangat tahu-tahu ya Amalone. Iwara salah paham lah oke. De berarti paha kombi anare ya Amalone. Dengahan do ke nempoi kene ina berarti lo ngahi. Ke. Tilo dimbei susu botol anak 0 sampai 6 bulan anak harus dimbei ASI eksklusifnya istilahnya Amalone. Harus dimbei susu daina na. Kemudian dilanjutkan dengan makanan pendamping ASI setelah 2 tahun. Dia ahonan dia kelabin dia. Ya, dia Amalone. Iya, terima kasih Ari dohoy anak dohoy kombi anak nana ngobrol nih.
Wau jar me mo solusi deh. Aden dak ke anak deh punya pecaran aden dak ke kain baba ur deni. Detunjang ini terusin nan ya malone. Ilang basi umur anak ke malone. Untuk seumur deh na lu ini baru umur ke? Berarti baru SD anak terus SD kelas 1. Ini perlu diperhatikan supaya anak baik pertumbuhannya, kita harus perbaiki nutrisi anak itu. Sebenarnya dari 0 sampai 2 tahun itu kita orang berperan aktif di nutrisi anak tapi sebelum terlambat amalone tugas kita dan kewajiban kita sebagai bapak daripada laone di nutrisi yang benar-benar di tahap kain ubah anak Iya ibu terima kasih bu iya. Daripada aku kuningahan na beto ige. Kau nege bawa urde nih. Aku kun cau kuningahan ma bergizi kan kain daun deh. Asupan cau nih tiba aku. Lo kana tahu dah we. Menurut saran mata doho, kita doho ke ngapu ini utar beca, rok rongge, rok raya, terus ngaha uta londe, kiro doho ta, terus nono susu. Ani piko ngahami tamalone. Tempo mau dah ayu nahu sih. Ai na tilo kalau ngahami. Nah, pangami insya Allah ke. Iyo tilo kalau ngahami. Loa si loa ngahami amalone sekali pesawura di patanare tilon cau ngahan cau sere ni muda ihat ai dame toy warak mai sepati na dame toy re para ke benehe dame toy re makanya tilo ke kota ngahami re iya ora ibu-ibu doy kali pamalone iya terima kasih banyak bawa jarang ngam deh yo iya wati jadi cau italawei mu kak tepo awun cau kan lembo ini deh kak de tempo ibu doy moto ke ngampu ya terima kasih banyak bapak ujar be arahan dari rupo dari doh kata mage lawan neva sebuah malone setiap mai posyandu laone ke wajib taki dilawa posyandu la timbang ku berat badan dari dai iya ribu kompi tempo ibu iya terima kasih banyak ibu yo ngate malone cepetan kata doang ini pala iya ibu terima kasih banyak ya iya akar bau kan kelawan iya kan ya baru begini